karere ka Huye mu murenge wa Matyazo umukecuru mu kigero cy'imyaka 85 yishwe abamwishe barangije bamujugunya no mu rutoki bamurenzaho amakoma ubwo barimo bayobya uburari nkuko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda turi kwerekera aho no mukecuru yiciwe ndetse abamwishe bakamutwikiraho amakoma ariko hari ibyo tugomba kubereka n'ibyo tutagomba kubereka. Amategeko ya YouTube cyangwa polisi za YouTube zivuga yuko nta kugaragaza umurambo kuri kamera nta no kugaragaza amaraso kuri kamera kubera ko YouTube ihita ikubaninga. Ubwo nshatse kubasobanurira yuko hari ibyo ndi bubereke hari ibyo natari bubereke ni mu gihe abaturage bacyumva iyi nkuru basutse amarira bajya mu gahinda abandi batangira kurira. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera naho habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane ni mu gihe abanyerondo 5 bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko dore yuko bavuze yuko bakoranaga irondo ry'umwuga ariko uyu mwana agiye kurega ku bugenza cyari yuko barayi bamufashe ku ngufu bose nk'abanyerondo dore yuko yabiyamye ndetse baranga bamufata ku gahato dore yuko uyu mwana w'umukobwa yavuze yuko mwe yafashe ukuguru undi agafata ukundi undi agafata amaboko aribwo yasambanywaga arangije avuza induru habura uwamutabara barangije bamupfuka ku munwa. Ubwo yarari kuri patrouille ya nijoro ari kumwe n'abantu bagabo bakoranaga irondo ry'umwuga abaturage ka basabye gukura abagore cyangwa abakobwa mu irondo ry'umwuga rikora nijoro aho bana bakobwa bashobora guhohoterwa n'abagenzi babo cyangwa ugasanga bahuye n'ibindi bibazo. Incamake y'amakuru nimbarwa bwa mbere ugize ko na muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 85 y'amavuko dore yuko yishwe bakamujugunya mu rutoki dore yuko ngo abamwishe bamuzizaga amafaranga y'izabukuru bagira ngo bayamwambure barangije kuyamwambura baramwica bamuzana bamujugunya hano mu rutoki dore yuko abamwishe kugeza izi saha baburiwe irengero. Ubwo bugenza cyaribu bwahagiraga bwahise butangira iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 85 y'amavuko dore yuko abaturage bagize ubwoba barahamuka abandi bavuza induru nibwo polisi yahise ihagera ihasanga ubugenza cyaharibu ni mu gihe ribu ifatanyije na polisi batangiye iperereza ryimitswe. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane abanyerondo 5 bakoraga irondo ry'umwuga bafashe umwana ku ngufu w'imyaka 22 y'amavuko aho bavuga yuko uyu mwana nawe yakoranaga nabo irondo ry'umwuga ni mu gihe uyu mwana yagiye kurega bano banyerondo ku bugenza cyaharibu bano banyerondo kari 5 batawe muri yombi n'ubugenza cyaribu bakurikiranwe cyo guhohotera umwana umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko dore yuko abanyerondo biregura bavuga yuko uyu mwana batamufashe ku ngufu ahubwo uyu mwana ashobora kuba ababeshyera bitewe nuko ejo bundi bapfuye ibihumbi 15 ubwo bafashe igisambo kibye ingurube ari nijoro kirangije kibahereza amafaranga barakireka kiragenda ubundi bapfuye ano mafaranga uyu mukobwa bakaho bayamwimaho nibwo rero kubabeshyira yuko bamufashe ku ngufu dore yuko uyu mukobwa yavuze ngo ibyo bari kuvuga bari guhimba cyangwa ni ibinyoma iwe yaje kurega yuko yafashwe ku ngufu n'abano bagabo gusa aba bagabo biregura bavuga yuko uyu mukobwa ari kubabeshyera ahubwo bari gupfa amafaranga ahubwo batigize bamufata ku ngufu. Ubugenza cyaribu bucyumva bino bano banyerondo bavuze abanyerondo bahise batabwa muri yombi kugira ngo bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya uyu mwana
w'umukobwa dore yuko abaturage bavuze yuko abakobwa babakura mu irondo ry'umwuga rya nijoro nibura bakajya bakora ku manywa kubera ko n'ubundi nijoro abakobwa ntago bemeye gukora irondo ry'umwuga. Bongera kuvuga yuko bagira imbaraga nkeya cyane, aho bano banyerondo batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka nimberwa bwa mbere ugize ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nyamwari muri kumwe mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.